ya aya basi twirebera episode ya gatatu nk'ibisanzwe turakomereza aho twari turi ku gasomanufilms.com. Last week, cyumweru gishize priority crime investigation itsinda rishinzwe gukora iperereza no gukurikirana ibyaha muri Johannesburg mu mujyi hagati Nyabugogo bafashe ibicuruzwa bihagaze miliyoni 22 bafunga 12 bashinjwa fraude gutwara amafaranga mu buryo butemewe. Hari amakuru ufite yafungaye ndakeka yagiye kwisha fungaye niwe wundi wabaga amakuru twasoje episode ya kabiri bamushimusi hari imodoka imukurikiye. Nituri inyuma yabo mwafashe iperereza riracyakomeje tumenye bari bari inyuma yabyo. Kumbe duru uri gukora iperereza je kora Flames ari hano boss Rebi yarinjiriye umugabo twambonye ni watangiye gukora navuga ati ngiye nzajya mbasapurayinga munyishyure nyuma umugabo n'uburyo agenda murabibona karumurara dore ibindi bigabo yaje kuribwa. Bravo strip kuramo imyenda strip in my operation led to that bloody raid. Nyuma yo kugambanirwa tukatakirwa ibicuruzwa byacu byari biri mu mujyi nta muntu nizeye kuramo imyenda kigabo kono kivuga batatse nta muntu bunizeye wabona ari nawe mugambanye strip kuramo now nona kujya kuganira n'umugabo mugenzi wawe bakakubwira ngo banze ukuremo imyenda. Hari igihe umuntu aza yambaye insinga iki kigabo ni ikigoma ariko hari abandi bagome mujya guhura ukikangamo bagukuzamo imyenda. Umuntu w'umugabo kugukubwira ngo kuramo imyenda sha na box ukayimanura barebe ko nta rutsinga wambaye n'udukurura amajwi baje kuganira mu mazi. Abanyabyaha barenze umugabo muganirira mu mazi kugira ngo atagira n'akantu gakurura amajwi. Sobanurira kubera icyo abapolisi batwatatse ibintu byacu bakabitwara. Dufite umuntu watugambaniye kandi ko karahari twamubonye ntago ari ngewe wabikoze nta n'ubwo ari mu bantu banjye aramukanda aramukorakora nako manje ubuplane ukuthi uzosikhokhela kanjani uzanyishyura guterera ibyafashwe miliyoni imali enkulu kakhulu miliyoni enye n'amafaranga menshi uzayamute ntugire ikibazo hlanganisa imali yakho amafaranga yawe uzayabona. alright mfana wami sawa mufana wana umuhungu wanjye ntuzantenguye Rebi amuri mu miliyoni nyagera hano miliyoni ya mbere nyibone mu kwezi kumwe amafaranga arayakuraho umugabo nawe afite abamwishyuza. Buri busanga umuntu uri kandi nushaka kujya sapurayinga no mugore afite abamwishyuza n'uyu afite abamwishyuza ese aza kureba uyu mugore asa nkaho ari we makiriro. Bewute ufuna ukubona umsebenzi wami wambwiye ngo urashaka kumbona ku bijyanye n'akazi. Maybe now you can stop texting me. Ubungubu warikira kujya unyandikira reba isakoshi nkuru ukuntu ziba zimeze. Investment yawe ndashaka kumenya niyo naho ngiye gushora amafaranga bimeze bite. Isakoshi imeze neza ndavuga weho senze zo 5 twakoze amasakoshi atanu in a week. That's 45 mu cyumweru ibyo ni 45 imbagwala ko mina na kimwe cya kabiri cyayo nkurimo va ngubwire muko uswenzana ntukanyite ngo muko he baby wicaye ku mafaranga menshi ngiyobonisa samze gwino ngira icyo ngwereka n'umugabo bari kumwishyuza ariko uno n'umugore atangiye gukora ubusakoshi buke. Uyu mugore bayumvuye amafaranga ari menshi mu cyumweru kuba yakwinjiza 45. hano hantu maji zahabera yamweretse aturi waje tugashaka abandi bakozi mugakorera hano. Genda shaka gushingira uruganda uve kuri bira byo gukora gasakoshi kamwe muri aturi tuzana abandi bakozi ubayobore bajye ujye ubereka ibyo bakora mukora amasakoshi menshi dushyire ku isoko n'umugore yabyara amafaranga twakora ibiceri buri kwezi twakwinjiza ama miliyoni.
pani byo kwicara mu rugo ngo uri umugore waho mu rugo gusa ukaba umukire. Umugore atangiye gukura abona amasakoshi bakora ubwinshi bwayo. Oya Imena no Pink kweli. oya ni njye na Pink gusa tugomba gukora. I don't wanna Ndashaka kuguma nta muntu umenya ibyanjye, sinshaka kwishyira mu kangaratete. Urumva utagiye gukora ibintu byinshi na leta muri kuyiteza uzi kuri gukora ibintu bitemewe, ukora utuntu duke. Mina. Ndabyanze, nta ruganda rwawe ngeneye unkorera. Look cook school fees. Njye impamvu ndi muri kano kazi no kugira ngo nishyure minerivare y'umwana, Kunene. nta kindi. Ngisho ukuthi uyi-olele grand engcosini yakho. Ndabizi uri umubyeyi mwiza ku muhungu wawe, Yonke into ngamenzela. ariko tekereza ibintu byinshi wamukorera birenze kwishyura minerivare. Ibyo nagufasha kubimukorera. Sharp. Sawa, Si busy ngekwama. So, twe dufite akazi kenshi ko gukora amasakoshi rero. Zane. Tuzagusubiza amafaranga y'ibyo waduhaye. Bayi n'umugore ari gutinya kuba yakwishora mu bintu binini, kuba ari bwo ugitangira ukora ibintu bitemewe n'amategeko ugahita ujya mu bintu by'inganda. Uyu yarebye uyu mukobwa mumucunge bad influencer. Urebe uyu yaje akora ino muri mu rugo aza kureba hano amafaranga. Pinky barayagabana. That doesn't look like 50-50. Aya ntabwo ari 50-50 ariko aramwongera. it's not for groove. Nah. This Aya ntabwo ari amafaranga capital. yo kubyinira ariya dushyize ku ruhande ni igishoro. Me checking on progress. Kiriya kigabo gikomeza kunyandikira cyembaza aho tugeze, Nothing more. nanjye ndakomeza mpostinge nta kindi nkora. Urebe uyu niwe upostinga amasakoshi bagura, umwe arayakora undi agapostinga ibyo bagura. Mu yandi magambo umukobwa yatangiye gukirigita ku dufaranga. Umva ni njye uri bwishyure nimugire ikibazo. Umukobwa nyine ufite amafaranga asohokana inshuti ze akabagurira. Ikintu yirinda no gusohokana umuhungu, ariko abakobwa bagenzi be barabasohokana. Mimi Hey! mushuti we, We've been trying to reach you. I mean, tumaze iminsi tugerageza kuguhamagara tukakubura. wabagahe ni mushuti we baburanye. Kumbe yari bari kuvugana kuri video call. Uravugana nande kuri video call? khuluma nobani? Acapura telefone kumbe ari kuvugana na Sugar Daddy we. Sugar Daddy yaranyanzaza kuri wewe. Fuck is going Wangiriye umugabo with Mandla now. usigaye uteretana na Mandara. Barumirwa bano bakobwa b'amasireyi queen. Menya iyo umwe yifitiye Sugar Daddy we cyangwa se ikigabo yivumburiye gifite amafaranga, mushuti we akaba yaza guteretana n'icyo kigabo gifite amafaranga, biri mu bintu bashobora gupfa bibi cyane. Someone is giving sex. Shara umuntu hano bagiye kugira igitambo. Wait. Buretse wanyiriye Sugar Daddy. My wig. Wambaye na wig yanjye nibira bisatsi bambara by'abapfuye. You said everything was going to be okay. I did say everything was going to be okay. Warambwiye ngo ibintu byose bizamera sawa. Didn't say for who. Ntabwo nakubwiye ngo ni kurinde uzatuma ibintu byanjye bimera sawa. Rwanda yawe batangira kurwana bapfa Sugar Daddy. Je nivumburira umutera nkunga umushoramari. Abakobwa batangira kurwana bapfa umugabo wubatse uri mariye wantwariye umukire. Nivumburiye umukire uramutwara amwambura wigu yasigarana agapara. Ewa naramuhaye kabisa. Nibyo baba barimo. Buriya bararwana cyane. A wig on your head right now? My boy, it was Iyo wigi wambaye si yanjye nayimwambuye. Yaba yasetse yumiwe nyine ubuzima bw'abakobwa babayemo. Aba yumiwe we ni ukwishiriramo agatota rwose akikomereza ubuzima. Aba yumiwe ukuntu abana b'abakobwa bari gupfa amawigi, mbega ibintu bidafatika. Listen, you should just forget about this man. Ese uwo mugabo wamwibagiwe That you are a bad bitch. ukibuka ko ujya wita ngo uri bad bitch, Is about to become her own blesser. ukibuka ko nawe ubwawe ugiye gutangira kuba Sugar Daddy wawe ku giti cyawe, cyangwa se ugiye kuba blesser wawe ubwawe, ugiye kujya wiha amafaranga nta mugabo n'umwe ugiye kuryamana nawe. Our first 5 bags. Tugiye gutangira kugurisha amasakoshi menshi, Sales steady. ndetse tugomba gutuma byibura buri cyumweru tugurisha amasakoshi n'atanu. And avoid the cops. Ikindi tukirinda polisi. it girl in her bag era energy on the socials, and I don't even have a team. I mean, it's just you and some loud. None se urumva nakomeza gucuruza amasakoshi angana gutyo nafite ikipe? Dukeneye manager. About that, Kubw'ibyo rero telefone uri hehe? toilet paper. Ndi ku ruhande rubamo papier hygienique.
manager ngo yaraje. Weird place to link. It's giving undercover. It's giving why usparklisha kangaka. Hano hantu mwihaje rwose mmeze nko muri bamane. I do need a manager. Yeneye manager. To the youth Gen Z demo. Wa wundi uzururimi ba aba Gen Z bumva. You know? Wa wundi nyine twumvikana. Worashaje. About the fakes, so it's cool. We can trust him. Arabizi ko n'ubundi ducuruza amasakoshi ya fake ho mura uyu tumwizere. Atangiye kumuzanira haba pampe. Ati ntabwo nakomeza gukorana nawe urashaje ngeneye manager wumva ibyo ururimi rw'abagenzi bano bana bakiri bato kuko nibo bahari ayo masakosha ahenze nyine bashaka kurya ifoto nibo bashaka kugura ibintu bihenze tubibacuruzemo. Obviously about the business, but he's super kobwa agira ibanga. Ameze nka banke zo mu Busuwisi. Buriya banke zo mu Busuwisi ni haba abagizi ba nabi n'abantu banyereje imitungo ngo bajya kubitsa amafaranga yabo. Uyu mukobwa bika ibanga ameze nka banke zo mu Busuwisi. You guys are ready to talk. Yitwa Lazy. I've already started growing our girls' base. Hot events tonight. Growing your base? Lals. Guys, chilang. Va mutuze ibintu biragenda neza. Wino hano. I genuinely think you don't understand how dangerous. Ntabwo nyeka kuri kumva uburyo no business dukora iteye ubwoba. Jail Biggie. Uziko dushobora gufungwa. Into jail. Je nawe twarafunzwe ariko. Sell bags, right? Urashaka gucuruza amasakoshi. But you need more than just you and me. Baraza gukenera abakiriya rero birenze ubufasha bwanjye nawe bakeneye n'undi muntu. Famous or growing your base. Akone idols. This is business. Iyi business turimo ntabwo ari kwagura ngo abafana bawe no gutwika gusa. Shoot is tomorrow at 9 a.m. Ejo mugomba gushutinga amafoto yo gupostinga ku mbuga saa 3 za mu gitondo. Manager wawe. Uyu manager we numva yavuze business dukora agenda bunza umunwa. Amatambo. Je nzamuvunagura. Urumva nyine uyu nguyu ubwoba afite no kuvuga ngo bidiro ya iri hagati yanjye nawe utangiye kwizanamo abandi bantu kandi temewe n'amategeko itugira ubwoba. Inyenyeri zamaze kwihuza. Zitangira kwaka hejuru. Hano bari kubasobanura ibyerekeranye n'ibibera mu isanzure. He asked me to introduce him to my colleagues. Yansabye ngo muhuze na bagenzi banjye dukorana bo muri NASA. Umwana wawe. And will you? Hanyuma uzabikora. Great kid. Umwana wawe ni umuhanga. Maybe I will. Hari nzamuhuza nabo dukorana. Uyu mugabo avuga ngo akora muri NASA kumva uyu mugabo ni n'umupolisi. Ibamba niko. His dad left when he was a baby. Papa yadutaye tura abana karakana kakiri gato. Kuva icyo genda akora cyane. Nanjye nakuze na papa mfite ariko dora aho ngeze. Single mama. Ndetse mama yari baba single mama baba female ni wandeze wenyine. Nikundiraga kwiga cyane. She was an amazing mom. Gusa mama wanjye yari umugore udasanzwe. Yari ameze nkawe umvite leta. Mama wanjye ntabwo uzi ngo ndi mu mama nyabaki ariko ndakeka ndakuzi. And you? Wheels. Ni kids. Nta bwana ugira se. Wapi? Ntago ndatera inda nta nurayimbeshyira. Okay. Get our coffee. Ese kuhamwe ngo tuzasohoka tujye kunywa ikawa ni ryari? Just gonna be text. Cyangwa ubushuti bwacu buzarangirira mu kwandikirana gusa. Been wanting to say. Ndashaka kubwira. I don't think that's actually a good idea. Ntago nyeka ko kujya gusohokana nawe ari igitekerezo cyiza. Yari isetse. Thinking more dinner. Je numvaga tutajya gusangira ikawa bwo twajya gusangira ibya ninjoro. Love bomb. Ase ibintu ko numva bitangiye kumera nka bombe y'urukundo. 1 minute and mukanya kamwe umeze nk'uri kunkatira ubundi ukahita umbwira ngo tujye gusangira ejo ninjoro tuzajye gusangira. Ejo ngo bazajye gusangira bundi bitangira buhoro hako nino. Mama. Mama. Ninamfunu kujya kule school. Sinshaka kujya kwiga kuri iki kigo. Mama yatangiye kumwereka ikindi kigo. Let's go. Ndashaka kujya muri NASA. Iri shuri n'uryigaho neza niryo rizatuma ubona buruse yo kujya gukora muri NASA. Captain Temba utemna mele ngifunde. Captain Temba yambwiye ngo ngomba kwiga imibare na physique cyane nimba nkunda ibintu byo gukora mu isanzure cyase ibintu bijyanye n'ikirere. The kids are happy. Muri iki kigo nshaka kujyanamo abana baho babishimye. Mama arashaka kwimura umwana akamujyana mu kigo noneho cyiza kurushaho kuko yatangiye gukora riga. Nibana nyuzura se. The school? Iri shuri kids are not allowed to tease other kids. Abana ntago bemereye kuri nyuzura abandi bana no kubakiniraho. Ni mama. Bakiraho.
ubashe gukomanga muri filime ni ka kagabo wa muniga nakogoshe twarakabonye. Urashaka iki kucyinjira hano? Wibuke ko ari njyewe nkeneye ninjye waguhuje n'umuntu ugusapurayinga amasakoshi, nkeneye sasa komisiyo. Wewe wibuke ikigabo nicyo cyamujyanye guhura na wa mugabo usigaye musapurayinga amasakoshi akayagurisha cyangwa akabanza akayavugurura. Nkeneye komisiyo y'uko nabahuje. Abagabo bararakaye, nzagaruka BK. South Africa barahumuye umuntu aza kukwishyuza afite icyuma. Biriya byanyu umuntu ngo uburyo mwebwe ngo mwavumbuye bwo kwishyuza cyane Kigali ngo nuguhamagara umuntu cyane. Ibyo se biteye ubwoba. Umuntu aranakuboroka. Uyu nguyu amafaranga ari kuyanywera ubushampanye bwa hato na hato. Hata sindi manager mwiza. Champagne launch. Umva ejo bazalaunchinga champagne tugomba kuba turiyo. Where was she going with that full because of a costume? Ese kuki usigaye ugendana n'umugore ukuze w'umunyogokuru wambaye nk'abakecuru? Nabasireye kwiriye babonye umumama wambaye ibyubashye bavuga ngo uwo muntu arashaje yambaye ibintu bidatwika. Betrayed me for a shit in Uwa mujingara ngambani anumwara umukire naye narivumburi. That means I'm going to be my own Lisa. Gwero uyu munsi ngiye nta nubwo nzongera no kugera gute gukenera sugar daddy, ni ngewe ugiye kujya nimenamo ibiceri. What's up? Niki? Ntacyo. Ngambura telefone. Uyarebye hano. Mykonos. Bagiye Mykonos. Abona ka gakobwa kamutwaye sheri basigaye banasohokana ahantu harenze. Yarababayisha sugar daddy wanjye asigaye asohokana n'aka kaninja ahantu njya atanjyanye. Yarababaye kunywera ubushampanye. Sinzi umuntu wabandikiye ubuntu bw'ubushampanye. Yanyweye champagne arasinda. Baje muri launch ngo ya champagne ariko idasindisha. Hakurino. Bebe barabyinnye nabe influencer nyine buri waronshinze inzoga arabatumira bakanywa bagafotora bagapostinga katurori. Excuse me. Uyeri hano yasinze shawo. Me. Yanarakaye. Oh my God. Service, please. We waduseriva. I'm Jacques. Banyita Jacques. Pierre Moncler brand. Pierre Moncler ni ngiye brand manager wi champagne turi kuronshinga. Of course you are aware. Champagne hano turi kuronshinga kitaba marukoro sari imwe idasindisha. Aba mbona wewe umeze nk'uwanyweye ibyo urabizi. I am kind of drunk. Ninasinze. Ndabyemera. But I think that I'm perfect. Ariko ndakeka ngiye umuntu wakwamamaza champagne yanyu neza. No, I'm gonna do a little story about this because urabizirika champagne nyikoreho n'inkuru ahubwo muri kano kanya reka ngera yivureba ukuntu ndi umu content creator mwiza ahita live. Is it your girl Queen Pink? Umva n'umukobwa wanyu Queen Pinks yitwa Queen Pinks. Here at the Moncler. Hano turi muri champagne rwose yitwa Moncler. Ni champagne rwose idasindisha. Champagne event with a huge announcement. Ndetse n'itangazo rirambaye twashaka kubaha. Found out that my blessed uyu munsi namenye ko sugar daddy wanjye cyangwa se umukire nayo narivumburiye wamaga udufaranga asigaye asambana n'inshuti yanjye magara ari live kuri internet yasinze. Turns out this whole blessed slay queen life I've been living was all a lie. Nahise menya ko buno ubuzima nari mbayeho ngo mfite umugabo ubutera inkungu amafaranga kugira ngo mere neza buno ubuzima bwose ari ibinyoma. Buno buzima nubwo ubusinzi. Leza genda ndeka njyenyine. Ali life ari kubwira abafana byasinze yanafuye. Uyu munsi ngemeze none nk'utanze itangazo. Bino bintu byo kubabeshya tukaba ubuzima bwa fake ntago nzongera kubikora yasinze. Nta kongera kwiteza ibyo bigabo byitwa ngo ni ibikire biduha amafaranga by'ibishuga daddy. Uyu munsi ngewe ngiye kwigira, ngiye kuba umukobwa wigira udategereje ngo sugar daddy cyangwa umugabo runaka umusore azampa amafaranga. #detoxify. Naga hashtag ngahise avumbura. Outside, let's leave now. Tureke tugende tuve hano tugende. Mukobwa wasinze tuve hano tugende. In 200 meters, turn right. Urebe. Isn't your mom's house on the street? Inzu ya mama we iri hakurya inora.
Pinky. Pinky yasinze nta nubwo azaho bari kumutana. Bonane. You blew it. Umva wangije ikirori kitari bari kwamaza inzoga idasindisha ujya kuhasindira. Wangije ibintu. Fuck. Yageze hano. Stop the car. Wihagarika imodoka. Yageze hano abona hari ahantu abantu bari kwinjira ari benshi. Ow. Ibiki? My mom is supposed to be in Mama wanjye yambeshye ko ari muri Dubai. party at her house. None ko mbona mu rugo iwe hameze nkaho habaye ikirori. We yarambwiye ngo ndi muri Dubai amwima icumbi. None arabona kwa mama we habaye ikirori abantu bari kwinjira ari benshi. I'm going. Umva rushaka gume hano ariko ngiye ndinjira umenye mu rugo habaye iki. Dubai, she had her. Aje kwa nyina ni Slay Queen ariko duri igipangu aho babamo. Right now. You've had way too much to drink. Umva wasinze cyane. Find your chill, cause you're being all. Banza umaremo inzoga mu mubiri wawe ubone kujya mu bantu. I don't care. Ntabwo ibyo mbyitayeho agiye iwabo. Iwabo ni ahantu ubona ko hiyubashye. Dore amamodoka bahaparitse ariko ni Slay Queen yicuruza bitegereje ngo abashuga daddy. Usibye ko ngashaka kubireka yasinze shaho. Yinjira hano. Amayoga ni yose ni mu rugo rumeze neza abakina urusimbi bararukina. Keze hano. Abona mama wari hano n'umugabo we. Mama yishakiye undi mugabo. Cyana. Mwana ngwino nimwe mudusenyera nigiriye amahirwe nibonera ikigabo none urakora icyano bikunse You were in Dubai, mom. nari nzi ko uri muri Dubai nambwiye ngo uri muri Dubai mama. Wasinze uri igisebo wa mwana we hano nifumburiye umukino. Nakubwiye ngo buriya ntuzajya ubona umwana w'umukobwa yiyandarika cyane aho imbari yiyandarika nyine yarigize akaninja. Ahanini buriya ukurikiranye neza usanga hari inkomoko umubyeyi wasa nkaho abifitemo uruhare cyangwa se ababyeyi be. Iyo atari uburangare bwabo nabo baba bameze nkaho ari bo yigiyeho akaza wenda abarusha ahubwo avugururamo. Wari uri na ukambeshya ngo uri Dubai. Bebe ariko hari n'igihe umwana yivukira ababyeyi ntacyo batakoze. Yajano mu rugo mama yagiye gushakamo aza hano kuri esikariye kubita ibirahuri. Tangazo muri aho mwese munega amatwi. Thank you all for coming. Mwakoze mwese kuza. Absolutely stunning. Ndetse mwese mwambaye neza cyane. I know you think that Doreen. Ndabizi mwese mukeka ko mama wanjye Doreen ndetse na Kagose umugabo bashakanye rwose baberanye. Ariko kuri ni Mother is a gold digger. mama wanjye ni umukuzi w'ibyinyo yakurikiyeho n'umugabo amafaranga. Nakubwiye ibi bintu uzabikurikira neza uzabibona. Umwana bazima mwe mukabona umwana asuzugura nyina ntamwubaha yikorera ibyo ashaka kuko ababizi ko na mama we nawe ari kateye hari ibyo yagiye akurikira ku bagabo gutyo nubwo wenda twe tuba tutabibona. Ati mama nawe ni umukuzi w'ibyinyo. And her creep husband once forced. Ndetse kino kigabo cye cy'ikinyamaswa kigeze kugerageza kumfata ku ngufu. Me and my mother. Akaba ariyo mpamvu ngiye na mama wanjye tutakiwubanye cyangwa se ngiye na mama wanjye twashwanye. Niko bigenda. Abagore bamaze gukura bafite abana bakinjirwa n'abandi bagabo cyangwa bagashaka abandi bagabo. Iyo abo bagabo bagerageje gusambanya abana babyaranye n'abo bagore, abo bagore barakarira abana babo bakavuga ati mwabana mwe nimwe mwishinjije ku mugabo wanjye kubw'iyo mpamvu munave hano mugende. Mama gashwana n'abana bikurusha uko yashwana n'undi mugabo yivumburiye Imana yamwihereye. Uyu mwana nibyo avuga ati uyu mugabo yagerageje kumfata ku ngufu ariko ibyo ari byo byatumye mbibwiye mama ahubwo anyirukana turashwana ngo ninjye nshinze. Barumiwe. Beke kigabo umwana aransenyeye kandi uyu mugabo namukurikiye. Anyway, you all have a great night. Nako mugira ijoro ryiza mwese. Very. Ikindi mwese murakijyaho ndetse cyane. Ahita abanza sukayo ingwe jini. Nakubwiye umwana nubona ari karashika hari ahantu ababikomora. Mama yararakaye. Ntabwo umucyana kibona ko nashakanye n'ingagari. Ingagari igufashe ku ngufu bintwaye iki wacyano. Never to come back here again. Ntuzongere kungarukira mu rugo. If any of you ever lets her through those. Mwabarinzi mwe nimwongera gutuma umwana yinjira mu rugo rwanjye mwese nzabirukana. Bizaba birangiye wumvishe mama ariko mama
buriya nuko muba mubona imyaka yamujyanye ariko ababona n'igihe abona abana bari kwica kariyeri ati umwana wanjye ntazagaruke mu rugo nashatse mata azanansenyera narigwiriye mu bakire. Umwana bamuciye mu rugo burundu, yararize. Wabona umwana ari sireyi ngo ari influencer ku mbuga yirirwa yicuruza ngo atwika. Hari igihe n'ababyeyi baba bifite mu ruhare. Umwana yarababaye yirirwa ku mbuga atwika yiyita ngo ni Queen, ngo ni Queen Pinks, ariko mu by'ukuri ntago yishimye. Waje kumureba umuntu afite agahinda ke yibanira nako yaje kumureba. Ni umuntu mukuru aba agomba kumwumva. Urakoze kuza. Ni wenyine waje kumureba. Mama ari imbere mu ngagari ari gukeza ingagari. Baje yakurira mu rugo. Burari amaninja mujye mwicara muyumve nayo abayifite ibibazo byayo. After my mom and dad divorced, nyuma yuko papa na mama bahanye divorce, yaje kumuha inkuru ye. Terrified of being abandoned. Nari mfite ubwoba bwo kuba nsizwe njyenyine. Self alone. Nisanze njyenyine. So then I just made hanyuma nibwo naje kuvuga ni bad choices. Nakoze amahitamo mabi menshi, nkora ibikorwa bibi byinshi, mvuga n'ababyeyi banjye baratandukanye baransize. Nibwo nahisemo papa wariyo ngo dukundane, papa uriya mwana. Urumva niyo mahitamo ya mbere mabi nagize. Nahise nshakana n'umugabo udashobotse. I had to build a whole new life. Byabaye ngombwa nyuma yuko agiye ko nubaka ubuzima bushya njyenyine. Ubwo nari mbaye umufiye Mary with a son whom I loved more than. Nsigaranye n'umwana nakundaga kurusha ikindi icyo ari cyo cyose umugabo amaze kunsiga. And one job to do. N'akazi kamwe ko gukora. Get over my shit and be the best mom. Kwikura mu bibazo byose nari ndimo n'umwanda nari ndimo, nkaba umubyeyi mwiza ku mwana wanjye. Nicyo natekerezaga gusa. Journey that you're on. Urwo ni rwo rugendo nawe urimo muri kano kanya. Who you think are gonna save you? Abantu bose utekereza ko bazagutabara. Mama wawe, uwo mukire ngo sugar daddy wawe Mandla, they won't. Ntabwo bazigera bagutabara. Aya ni amagambo mba ngira ngo buri mwana wese yumve. Ati abantu bose yako bazagutabara ngo ni mama wazaza gukure mu bibazo urimo, cyangwa ngo icyo kigabo cy'igishuga daddy nicyo kizaza kugutabara. Ntabwo aribo bazagutabara. You save you. Wewe ubwawe niwe ugomba kwitabara, niwe ugomba kwikura ahantu hamwe ukiteza imbere. Nta muntu kuri mideni n'uwakubyaye narya kurimo. Iteka nzaba ndi hano, n'umwana wanjye azaba hari ku bwawe. Tuzaba duhari kukwibutsa ko uri bad bitch nk'uko ujya wiyita. Bad bitch rega ntago ari ukujya kwigurisha n'ukumva ko uri umuntu w'umurakara ushoboye nawe wakwigira, wakwiteza imbere. Stay. Ushatse kuvuga ngo naguma hano wancumbikira. Can we please sell some fake goods? Icyo mvuga ni and make a million. Dukorane ducuruza amasakoshi ya fake ya Gucci, dukora amamiliyoni twigire. Uko bahise baza kumufotora, baza kumukubita amafoto no posting ku mbuga. Wabonye ariko ukuntu batubesha ngo bari mu ndege, kumbe bicaye kuri bya biboro bya toilette. Kari mu ndege ugire nkaho uri mu ndege. Look, I'm faking bags, ne? But this? What you say? Nabize amasakoshi na ya fake ariko si hano bamenya ko turi mu ndege koko hari umuntu uri bubyizere. Wececeka nabibonye kuri YouTube. Baby, yes, look at that view. Reba iriya view iri inyuma yawe. Baragira uri mu ndege. Seat. Oh, come on, I buy it. Hey, babantu buhora buri gihe aseka dafi bino bintu katarabizana muri Flat Pictures ngo tujye twibeshyira abantu ko turi mu ndege. Flat nayo iri kugenda. Urebe. Late. Genda irangira kabisa. Dushaka utuntu twa toilette twibeshyira abantu. My clients, please. Ngwino tuganire. Manager we yivumburiye manager. Have you checked your socials? Ugeze ureba ku mbuga nkoranyambaga zawe ninjoro yarahatwitse. Fata telefone yawe urebe ninjoro yasinze mu birori by'abandi. Arebye anabona abafollowers biyongereye. 1,000 followers since. Nyagasana abafollowers igihumbi mu ijoro rimwe biyongereye kuri account yanjye. Afite abafollowers 50,000 bimukurikira. Ako mujye no kuri Instagram mu following. Ntabwo mubona ko 700,000 bidahagije muri miliyoni 14 zimfana. Comment section is muri comment bari kuvuga ngo not as truly as I expected. Nyagasana ko mbona batanutse. Detoxify. Bose bari gukoresha hashtag wazanye ninjoro ngo detoxify. Remember? Kankwereke.
Jacques. uribuka Jacques wa mukire nyiri ya champagne Pranav. idasindisha Tu. nari nzi ko wamusebeje ariko ngo arashaka ko duhura uyu munsi ngo tuganire ngo yabonye utwika. What? The work? We need Akazi. the work up. akazi dukwiye kukazamura. Fata telefone yawe urebe ninjoro yasinze mu birori by'abandi arebye anabona abafollowers biyongereye 1,000 followers since. nyagasani abafollowers 1,000 mu ijoro rimwe biyongereye kuri account yanjye. Afite abafollowers 50,000 bimukurikira. Ako mujye no kuri Instagram mu following ntabwo mubona ko 700,000 bidahagije muri miliyoni 14 zimfana. Comment section is Muri comment bari kuvuga ngo not as truly as I expected. nyagasani ko mbona batanutse Detoxify. bose bari gukoresha hashtag wazanye ninjoro ngo detoxify. Remember Kankwereke Jacques. uribuka Jacques wa mukire nyiri ya champagne Pranav. idasindisha Tu. nari nzi ko wamusebeje Lunch. ariko ngo arashaka ko duhura uyu munsi ngo tuganire ngo yabonye utwika. What? The work? We need Akazi. the work up. akazi dukwiye kukazamura. No booze shots, ne? Sober's cool. okay then. Urumva urabizi nta bintu by'ibiyoga bikuremo none utangira posting amafoto atarimo inzoga. Yumvisha ko abakire bacuruza champagne idasindisha batangiye kumuhamagara ngo bahure. What's it gonna be? In my soft girl Yahita atangira gupostinga Prada aregiye gucuruza isakoshi ya Prada ati tubu turi muri Prada era era, catching flights and not being late. ati ndetse rwose ubu ngubu twebwe dufata indege ntago tujya dufata ibintu by'ama feelings by'ibyiyumviro. Nyere twa dutwiko njya mbona na maninja ari gupostinga nk'uri mu ndege kandi nta gafuriko ka toilette yipostingije nyine caption iri kuvuga ngo ni catching flights not feelings. Hashtag Detoxify niyo hashtag yadukanye ninjoro yasinze none yabonye abantu bayikunze. Well, the Wa aesthetics. mukobwa wari umuhanga rwose wa mukire yamutumije ngo bahure. Just some high rollers. Iyi ndege wari urimo ni yande si private jet. Guys, you're trending. Wa mukobwa nawe uratrendinga cyane. Hashtag detox. Abakire batangiye kugira ngo ni umukobwa w'umusire nyine urenzora mu ndege byahehe. Campaign here, but not everybody is comfortable with this level of attention. Ntago abantu benshi rero urwego tugiye kugushyiraho baba barumenyereye. Turashaka gukorana nawe. my whole life. Giye ubuzima bwanjye bwose ariko mbagira ngo abantu bambone. Stuff you are busy with at the moment is detox with the bag. Ibyo bintu wazanye se byo gucuruza amasakoshi ngo detox ni ibiki? All pre-owned, all 100. Ni amasakoshi 100% aba yemewe ya nyayo twongera tukagurisha. I was Hey. going to ask if you are going to keep selling them. None se amasakoshi uzakomeza uyacuruze? This is an exclusive. Kubera ko diro tugiye kugwa yo kwamamaza champagne. I won't have any brand. Izagwa amafaranga menshi ntabwo dushaka kwamamaza ibindi bintu. Want. Hari umucuruzi akavuga ati sinshaka kubona ku mbuga zawe hari akavuyo k'abandi bantu wamamaza ninjye gusa kakugura. Ariko hari n'abakire nyine baba baciriritse baraho. Because if you bring this brand into disrepute and any Kuko nutangira gufata iyi brand yacu ukayivanga n'ibindi bintu tuzakurega. Uyivanga ngo ubusakoshi kandi twaragoye champagne wamamaza tuzakurega. Amamaza twe gusa. no, but really though, we'll see. Mu byanya byo tuzakurega. Ugomba kwamamaza kimwe. Who's from now on? We. We. Are you French? Uri umufaransa? But Huguenot Afrikaans. Oya ndi Huguenot of Africans dusanga twivugira rwose We have y'agafaransa. very big launch coming soon. We'd like you on the guest list. Umva uri kuri liste y'abashyitsi bazaza ubwo tuzaba turunshinga bahise bamukubita kontara miliyoni. Turashize. Arabigenza ati uyu mukobwa niwe wari uri kutwamamariza amasakoshi kugira ngo bayagure. None abonye kontara imubwira atamamaza inzoga iby'amasakoshi ubireke cyangwa tuzakure gufungwe. Kandi ni kontara byibura binemewe n'amategeko. Arakora iki? Did you give permission for these two to be released without a problem? Bano babiri ko ki wabarekuye? Them too, bro, Alex. Bano nta kosa bafite. Sasa Fande yaje kumaza babagore babiri yarekuye ni Queen Pink ndetse na BK. She needed to pick up the kids. So Umwe muri aba afite umwana yari akeneye kujya gufata umwana ku ishuri. Yes. Abantu bose twafashe barakekwaga. needed from the towers. Gladly, we are doing. Vadadla We don't want to get pulled up on. ntago dushaka ibibazo. Rose, Kurikiza amabwiriza. I guarantee you, they have no relevance to this case. Bano nta hantu bahuriye n'iki kirego. Alex's higher up is what we need to be doing right now. Akazi turi kugakora neza. Sex trafficking. Turi gukurikira abacuruza intwaro ibiyobyabwenge n'abinjiza ibintu mu buryo butemewe. statement. Umva aba bagore warekuye uko ari babiri genda bakora statement babaza icyo bari baje gukora mbega nabo tube dufite statement yabo ntago ari ukubafunga ariko babaza icyo bakoraga hariya kugira ngo
tuzasange nidusanga atari byo tuzabibaryoza. Feri ya mbere yahise aza hano, agasakoshi ke ni mu kabari. Mwibuke muri Fatal Seduction baje ku kadeti. Amazing. Urasa neza. You cleaned up? Ndabona umeze neza. Pastor Temba. Ndabona neza wambaye nka pasiteri, Pastor Temba. What's on your briefcase? Ako gakopu n'ak'icyo ugendana. And when you're not a full-time astronaut. Ariko menya akazi ukora utari umwastronaute gusa, ufite n'ibindi ukora. Sorry, I'll be quick. Urabizi ndaje. Kumbere na fande. Arebye hano hari abari kumwandikira 40,000 ku isakoshi yo bandikiye Queen Pink kuri Instagram eno yarabibona. Good. And you? Bimeze bite? Captain Timber. Captain Temba ameze ati. So far, so good. Ibintu bimeze neza ubu tuvugana. Just had 3 sales. Baza ngo ninde ugurishije amasakoshi 3. Well, you have fun. I'll see you later. Okay, sabanza binezeze ubwo turasubira nyuma. You know it. Amasakoshi ari kugenda. Nje nawe dukora ikipe nziza. Twacuruje amashakoshi 3 uyu munsi. Sawa, uyari kumukwepa yabuze ukayimubwira. Banza uryoherwe na sheri wawe. Turasubira uyafite ubwoba arabizi nubwo bagurisha amasakoshi 3 ari kontara yindi yabonye. Mbega agiye gutererana umuntu. Babes. Sheri. Just remember. Wibuke. This is your main character mode. Umvugeze mu kanya kakanya umukobwa yisaba yifuza kuba arimo. Mini nail the Hamwe buri type. It's gonna be fine. If I Biragenda neza. famous, I can't keep on selling culture. Ni namamara cyane ntabwo nzakomeza kwamamaza no masakoshi. Bag. You're gonna blow up Wefata ibiceri wana. and make Mandla so sorry. Fata amafaranga nkare yo kwamaza champagne wana bitume na Mandla yicuza. Ndarubwo ni sugar daddy we. Aryamye hano arakora iki? Arafata kontara ahemukire umugore bari maze kuba inshuti. Uherebye kuri Instagram ye abona abantu bari kumwandikira imitima myinshi bamukunze, ifoto ye bayikunze, yararebye abona yamamaye. Ask me what I did and I was gonna tell you. Wambaje akazi nkora kandi ngiye kukubwira we muzane wine. A pastor is not allowed to drink. Uyamuca mu ijambo cyaba pastor ntago mwemerewe kunywa. Baby, Where did you grow up? wakuriye he? Aramubwira. Shut up. You too? We lived in Yeovil, but Twabaye muri Yonville spent some pretty good Decembers. ariko natwe twajyaga tujya muri Medover. Restaurant Meadowland. or vibe type thing on fun. Amaresitora yaho tubari twaho byari ibintu byiza. I think it was Nkeka ko Bistro. ari ibintu bitaga ngo Benz Bistro twajyaga dusohokeramo. Raziranye aho uyu musore yakuriye naho uyu mukobwa yakundaga ngo kujya mu biruhuko. I was at Brabi's almost every other New Year's. Iwana buri mwaka iyo bawurasaga niho twabaga turi. Brabi had like the fireworks display. Icyo gihe niho barasiraga za fireworks bumva baraziranye. Reba hano. I was that kid. Kera nari umwana wigeze gukomereka. Barasha ama fireworks. Kumbe ni wowe. Everything is fine. Since Stella and Josie Pipili, we are going. Batangiye kuganira. Kona manje. Okay. Yeah. Baby. Bidatinze baje kubyina. Gake gake. People say Joburg isn't beautiful. Abantu bajya bavuga ngo Johannesburg ni nziza. Seen it like this. Ariko ntago bajya bayireba nkuko turi kuyireba turi hejuru. Stupid. Ushobora kumva ari ubuswa ariko. I feel like I really know you. Ndi kumva meze nkaho nkuzi. Rocket Man. Rocket Man. Ikamwita kubera ko ari akazi akora abaganiriza abantu ibyo mwisanzure n'ibiki. Toka satani. Filime ziraryohera ariko zikara hano zimbira. Bari umuntu udashyigikiye amafuti muri sosiyete.
I need to tell you something. hari ikintu nshaka kubwira. You wanted to know what I do for a living? Urashaka kumenya akazi nkora kugira ngo mbeho? Yego. I'm a special ops agent. Ni special ops agent. Turashize. Yeah? Pinky, we are arrested. Weho na Pink ubwo babafungaga babakuye muri towers za Hong Kong. Ninjye wasabye ngo babarekure. Believe you have anything to do with counterfeit. Nizeye ko nta hantu muhure n'ibyo bintu bya pirate twari tuje guhiga abacuruzi. Niyo mpamvu batabafunze. I have to get your statement. Gusa natumwe kubasaba statement yanyu. Explains the briefcase. Bisobanuye ya briefcase igendana. You sure? Yego rwose mbaza. Yeah. Agiye kumukora statement. Esa koro telefone recording. Any counterfeit goods? Wigeze ugura ibicuruzwa bya pirate hariya? Selling them for a profit. Ufite gahunda yo kongera kubicuruza ngo wunguke? Yego. No. Oya ntago kinishaga. Kumbe nibyo. Have you ever been involved in any investigations or legal issues related? Ese wigeze wisanga mu bibazo bijyanye na leta igukurikiranyeho ibyaha bijyanye no kuba wagura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa bya fake bya pirate kugira ngo bibyaze umusaruro? Oya, kandi wibuka afite uturego twe turatuzi hari urugo rw'abakire bigeze kumukurikiranamo ngo na polisi byivangamo. Oya, gusa ibyo bintu nahurira he nabyo? Arisetsa. Have you ever worked with? Wigeze ukorana? Had any connections to? Cyangwa ukabuziranye n'abantu bari muri sendika y'abanyabyaha bakora bakanacuruza bakanaranguza ibintu bitemewe n'amategeko, bya bintu nyine bya fake bya pirate bakongera bakabicuruza, bya bintu nyine bya fake nyine baba bita ngo ni ibyanyabyo ariko ari ibya fake. Uyu munsi tuvugana uyu mugore ari gukorana n'umwe mu bayobozi ubwo b'ibyo bintu, bari gukorana ni uri kumusupurayinga, bari gukorana, umwe uhigwa na polisi cyane. Oya, gusamana namenyanira he nabo? Nawe wabona kamwenyu nyine umugore yisetsa kuri ukavuga ati ubwo se koko bahurira he? Getting us released. Warakoze kudukura muri gereza. I do know you. Kerega ndakuzi ko ibyo bintu utabijyamo. Abagabo murasinze babarusha ubwenge. Babarusha. Urebe turukuna murebe ikijisho. Filime yaje hano yapanitse ubwoba buramwishe. Tangiye kwibuka amajwi bamuri kodinze ari amajwi sasa baraza hari igihe gero kayakoresha. Yeti ntabwo yagenze uko abishakaga ameze neza. Why are you up? Oh, utararyama. I don't know. I couldn't sleep. Nabuze ibitotsi. Hey! We. I had a bit of a personal growth moment yesterday, and I think it will also be good for the business. Ejo numvishe rwose nateye imbere tunagiye muduteye imbere. It's non-alcoholic champagne. Hari champagne rwose idasindisha. The new campaign. Barashaka kunshyira muri campaign yayo nkajya kwamamaza iyo champagne. It's good news. Ni amakuru meza. Okay, but it's an obvious no. None se suri ubahakanire? No. Uravuga iki ngo ubahakanire? For the same reason why you can't go and be fake. Ntabwo dushaka gukomeza kwamara cyane ngo bakubona wewe. Fake bags. Uzi ko ducuruza ibintu bya fake. Well, I don't the same way. Yes, ko mbibona. No. Oya. Standing up and becoming my own independent. Sohora umbwira ngo ngomba kwihagararaho nkaba umugore wigize se witeje imbere none mbone kontara nyisubiza inyuma. You said wewe wabyivugiye. If you tank our business you don't. You know, this is some hypocritical bullshit. Utangiye kuzana uburyaryo urambwira ngo niteze imbere uragize ukambwira ngo nindeke kontara nkizo. Dare play mother with me. Now how am I being hypocritical? Because you using me. Umeze nguri gushaka kunkoresha ngo nabamaze ibicuruzwa bya pirate ariko nimbona kontari neza imbere mbireke. Uri kunkoresha nkuko Sugar Daddy yankoreshaga ngo dusambane turyamane. And what you want, it has nothing to do with what I want. Because all you want, Pinky, is likes from people that we icyo ukeneye rega ndakizi, icyo ukeneye ni likes z'abantu bakurekinga ku mbuga nkoranyambaga abantu tanazi. Nta kintu ukeneye. can do what prove something to a umeze nkaho hari ikintu bereka. and a man that never respected. Uri babakobwa baba bafite icyo mu mitima yabo batazi ko bagifite. Urukundo uteretswe n'ababyeyi bawe na mama wawe wumva ko ngo uzarwerekwa n'abantu bo ku mbuga nkoranyambaga iyo bakurekinze bawumva bameze nk'abari gusiba icyo cyuho. Ndetse n'icyo cy'umugabo utarigeze ugukunda mwaryamanaga gusa ngo ni Sugar Daddy. Sibyo mama mukeneye mu posting ngo mukeneye like, mama muri gushaka urukundo ku bantu batabazi
musiba icyuho cy'urukundo mwimwe n'abantu babazi. You can go to hell because yaramututse ati gikuzimu iyo kontara nanayisinye noneho niyo ngiye kwiyamamariza ibyo bivuye mu byo gucuruza amasakoshi. Umugore acuruza amasakoshi ati akeneye influence umufasha. Uyu nawe ari kwandikirwa na sheri isosi yiguyemo inshishi. Umuntu wagombaga kumufasha kwamamaza ntawe uhari. Yaraje akora hano raporo ayishyira munsi y'umuryango wa bosi. Yaje hano akomeza gukora ibyo akora bite ariko uyu mugore akomeje gukora ibyo akora ariko umuntu wamwamamarizaga amasakoshi ntawe afite kandi uriya niwe utuma acuruza. Hari ukuba ufite ibicuruzwa byiza ariko iyo utarebye Rocky ngo akwamamarize agushyirire kuri za YouTube, agushyirire kuri za Instagram n'andi masocial media, agushyirire ugasobanuye ubu uzakirute. Ngiye kumva numva ibicuruzwa byanyu bizanababorera. Ninjye bagana gusa. Umugore yakomeje gucuruza amasakoshi, akomeza gucuruza gake gake. Hano hari amafaranga, afite ibifaranga byinshi by'amasakoshi aherutse kugurisha. Hari uwinjiye. Mana yanjye, uwo bakorana muri atoriye amafaranga yose yakuye. You seem stressed. Nawe ufite stress ariko. Coffee. Uzanira agakawa. It is. Kaguzanira agakawa uwo bakorana muri atoriye niba kodesha uwo bakorera imbere bagakorera mu gikari. Yeah. Afata ibifaranga bishyira hano. Yumva induru. Yumvisha induru. Ndakira guri filime witonze. Fata umukasi kimwe n'undi mutayeri wese niba buri mikasi. Vayo. Duni. Yeah. Dore nambara kumbe hari abashura baba batatse shop yabo. South Africa buri kanya baba biba ababandi yateye imbere cyane. Ababandi yarabinjiranye. Hano nta mikufi hari nta n'amafaranga hari. Urebe. Udufaranga bacuruje baza kudutwara. Urebe. Hari uwakasi inyuma hamwe uyakorera kandi hasize ibifaranga byinshi. Ibifaranga byinshi yaramaze gukorera. Urebe. Cicika. Oh my god! Ahita avuza induru mana yanjye we mutabare we. Turibwe abajura. Umukobwa avuza induru. Cicika batatwica wa mukobwa we. Kura y'imbunda. Cicika cyangwa urasu yavuze vuza induru yamutera urushyi cicika. Yacecetse mwimurasa. Let's go. We got what we need. Tugende twabonye ibyo twashakaga. I said let's go. Tabacho. Personne va être blessé. Shit. Yajano ageze muri aturi yasanga ibintu byose babishyize hasi n'amafaranga ye bayatwaye. Nta masakoshi yaherukaga kugurisha n'ibimashini bye babimennye. Bebe yayisaza hano abonye biteye ubwoba. Bebe yeah. Zan Bonsoir. Wheels. Oh yeah. Comment on gère les business? Business mizite. We got robbed. Twibwe. Batate yonke imali amafaranga yose bayatwaye. Everything. Ndetse batwara igishoro cyawe cyose. For a startup. Nagwaye ibihumbi 50 byo gutangiza.
another 50,000 for his store. wana n'ibindi bihumbi 50 muri stock by'ibyo agomba gucuruza. I shall you 100 straight. Urashaka kumbwira ngo batwibye ibihumbi 100 byose? Ngizocela enye loan. Nyeneye indi nguzanyo. Nguriza ndi nyine niteze imbere umuntu nagwa amafaranga ugahomba ujye umuguza nandi kugira ngo uzayamuherere. Nje labantu laba bathathe yonke imali yethu wonke amaphepha. Ese ko muri udafite ubwoba kandi ngubwiye ko batwibye? Dangerous place. Uyu mujyi Johannesburg n'umujyi uteye ubwoba wo kubamo. Je naguha umutekano. Narawugwaye urawanga ngo nguhe uruganda ukoreramo. Ujye kwikorana. Ngwino dukorane mu ruganda rwanjye hano ujye ukorera hano ahantu hari umutekano batazakwiba. Babizi uyarikanga. Arebye umugabo na yambaye inkweto nk'izaba abajura bamwibye yamenye ko bana aribo bamwibye. Bano nibo bamwibye. Umuntu araza akakwiba kugira ngo mukorane. Rero baramubwiye ngo tuguhe uruganda dukorane aranga. Ngo ntabwo abishaka kandi bamukeneye ko bakorana kugira ngo bakorere amafaranga menshi. None batangiye bajya kumwiba kugira ngo atangire avuga ati koko nkeneye abantu nkorana nabo kugira ngo mbone umutekano. Yizane yabonye inkweto z'abamwibye nizo n'umugabo yambaye. Mfite kugenda. Umbabarire. Itacaho. Arabibonye kari bano bamwibye. Yajanagira ubwoba. Aba nibo bamwibye. Umuntu arakuguriza akanakwiba. Akubwira ati kutanyishyure we wakwibye kugira ngo akomeze kunaniza. Ikigabo kivayo. Ariko sha ubwo ugiye. Rebe. Tarajya kure. Kure telefone. Mbe tuverana tugaruka hano. Ya hashtag y'umukobwa niwe batangiye gukoresha ngo detoxify. Cyane cyane ko bari kwamamaza champagne n'ubundi itararukoro. Cyangwa se itarimo rukoro itari idasindisha. Hura na Pink ni umwe mu bantu mu influencer tuzajya dukorana bamamaza champagne yacu rwose. Bebe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Avuze ngo iki? Nta n'amakuru afite najye ibyo avuga simbizi. Nous avions des sous-titres. Kiretse dushyizeho sous-titres subtitles nibwo twamenye ibyo ari kuvuga. Nanjye sinzi ibyo bari kuvuga. Ni Abafaransa bari kuvuga Igifaransa. Nawe agaseka kumbe bari kumuvuga. Nagapfa guseka. Kumbe ari winjiye ni Naomi. Naomi yarinjiye ni umwe influencer ukomeye cyane n'aho batinya cyane muri South Africa. Yarinjiye. Oh, hello Naomi. Dore Naomi arinjiye. Uyu aramufana. Urukundo Naomi amureba. Who the hell is that? Karaga kobwa ni kandi. Barakamwereka. Bamwita Queen Pinks. Araciriritse cyane. Kuba followers b'ibihumbi 50 nge mfite miliyoni 10 niko Naomi yavuze. Amafoto yarafashwe muri iryo joro. Naomi ariko ari hirya ari kubona hari umwe influencer uri gushyirwa imbere. Kandi bibabaza umuntu usanzwe ari umwe influencer wo hejuru akabona hari aka influencer kari kumuzamukana. Queen Pinks aza gusaba ifoto. Wamaye agafotos. Afata ifoto. Who said you could take that? Ninde ukubwiye ngo umfotore utansabye uruhushya? Amuririye ifoto. Siba iyo foto mfashe. Sorry. By the way, I saw your detox. Nabonye inkuru washyizeho ngo za detoxify. Oh wow, thank you. Urakoze. What was it called? Harya ngo byitwa ngo kibira ubamo. Detoxify? Detoxify. How much hashtag did your blesser actually buy you? Ese umushuga dadi wawe yakuguriye amasakosha ngaho uhora ugurisha? A few. Makeya ariko ya nyayo. I'm not saying your story is fake. Ntabwo mvuze ko inkuru yawe riga atari ya nyayo. You do look like you screw for fake cotton. Gusa ikintu umaze kubona cyo ushobora kuba uryamana cyangwa se usambana n'abagabo bakugurira amashenete ya fake. Sasa bano bakobwa baba baryamana n'abagabo ntago ikibazo ari uko waryamana n'umugabo ngakugurira ikintu. Ahubwo baravuga ngo kuki uryamana n'abagabo bakakugurira ibintu bya fake. Mbega aho ngaho uciriritse kuko baryamana n'abantu bakabagurira ibintu bya original. Uyu arababara
aba influence iyo bahari no bahita bagera yivu bakabyerekana ibiri kuba byose. Imagine screwing drug dealers and Yahoo boys. Ibaze kujya gusambana na babaga bacuruza ibiyobyabwenge na baba Yahoo boys, ubwo ni babaga baba Nigeria babatubuzi barabagabo benshi aba Nigeria nyine ubona baha abafaranga abakobwa kenshi babita ba Yahoo boys, ni bifaranga babibye nyine kubiha abakobwa ntacyo bibabwiye nyine nk'ubuntu. For botched BBLs. Ati ibaze kujya gusambana n'abantu bacuruza ibiyobyabwenge n'abantu baba Yahoo boys abo ba Nigeria, warangiza icyo bakwituye akaba ari ukugukoreshereza ikibuno giciriritse. Bano bakobwa nyine bajya kwibagisha ibibuno zino BBL zabo, hari ahantu bajya nyine bakagukorera ikibuno neza, hari n'ahantu ujya bakagukorera kuri make nyine ukabona kirimo akavuyo kirajagaraye cyaguteza n'ingaruka. Sose nubwo yatibaze kuryamana n'abantu bangana gutyo bose, icyo bakwituye bikaba kugukoreshereza ikibuno giciriritse. Uyu mukobwa ntago abihakana, yatereshejeho ikibuno, none nayo matangiye kubwira ati bagukoreshereje ikibuno ahantu ha make. Bari live. You trying to fly to Europe because the miles that. Ati ndabona umeze nk'umuntu ushaka gufata indege rwose ukaguruka ukajya mu Burayi. Tracking. Atariko igitsina cyawe yego. Fly S. Ati rwose birasa nkaho indege uzagenda mu mbega ari indege y'indaya. Do yourself a favor, ne? Icyo udufasha rero. Several seats and get back to your net worth and tax bracket. And one last thing. Ikindi kintu cyanyu. Don't delete that photo. Nudasiba iyo foto ngenda gusiba. That damn. Mereze telefone yamuca pe telefone uyitagwa muri piscine dore kumusebya. Umwe influencer ugiye guhabwa akazi gakomeye baramusebeje. Surabiza umukobwa kumuta mu mazi none ukuntu bakunda ifoto. Baba bambaye yitwa Queen, aba ari umwamikazi. Imbaro w'imihanda yarababaye yarasebye. Bamutaye mu mazi. Dora b'influence icyo bakoze ni uko umukamera yariwe mukobwa mukuru wasinye kontara yo kwamamaza. Dora abandi b'influence amashyari yabo barimo Naomi ngo baramusebya. Murekeraho kumukamera. Yatangiye kuri yarize nk'agahinja yarasebye. Yaraje gutwika, yarabonye kontari irenze igiye gutuma yama marakarya miliyoni. Gusaba influence abakuru cyo bamukoreye turakibonye. Uyari hano bamubaniye ntago agomba kugenda. Abagabo baramubwira tugomba gukorana natwe akabyanga. Abagabo bakeneye amafaranga nabo bari kwishyuzwa. Yafunguye hano. Ni filime witonze. Rebe. Kirano. Yeah. Yinjiye hano. Rebe. Yumvishe uri kuvuza induru aza kureba. Kizano asanga hari uhafungiye wa mugabo wamugurishaga amasakoshi, wa wundi wahagaye amakuru polisi, wa mugambanye mbega umujyi w'amakuru polisi baramufashe. Bike van ugende giye gukura hano, baraje genda. Yaje kumutabara, hari abo yabonye baje ahita acajya kwihisha. Bano bagabo batangiye gukorana nabo n'abagizi ba nabi, yaje kwihisha hano. Bahita baniga abyirebera, dore abantu agiye gukorana nabo bakura y'imigozi. Senyenge yasi senyenge se amugambanye duteza polisi. How are you doing? Bezote
Fungai uyu niwe wahaga amakuru polisi, niwe watanze amakuru baza kugaba igitero hamwe muri Hong Kong Towers. Tamunigisha senyenge, munigisha senyenge. Umugore yatangiye kubona abantu atangiye gukorana nabo n'abicanyi. Dore isi yagezemo. Iyo wagiye mu isi ubundi y'ibyaha ushobora gushituka wisanze muri bya byaha biteye ubwoba cyane kurusha. Kuko ubwo yatangiye kubona abantu bicwa, abo yatangiye gukorana nabo bica n'abantu. Buriya ukuba wicuruza utuntu twa feke uvuga ni mfashwe ni nk'amezi 2, ariko bano noneho bica n'abantu abatangiye gukorana nabo. Mirambo yarayiboneye. Arabigenza ate? Aracuruza ate? Telefone dore ngirasona. Telefone dore ngirasona. Umukobwa baramufata. Baramufashe. Katurore. Muzana hano. Baby, I told you she wouldn't get far. Nababwiye ngo ntago ari bujye kure. Ngamelanga uyibone lento. Ibibaye hano ntago wagomba kubibona turi kwica abantu. Ngakabanga ukuthi ibyo rero bigomba gutuma utekereza ku cyo nagusabye cyo gukorana nawe. Uranyumva? Kubera uyu munsi ugiye kuba umukozi wanjye. Uranyumva? Mugabo rubwa tugwera uyu munsi ugiye kuba umukozi wanjye. Ndaje turi bizindi episode. Ni kugasobanuye films.com usanga zino filime gusa. Nta yindi website dushyiraho filime za Rocky. Ni kugasobanuye films.com, ndetse watwandikira kuri 0785638331 umaze kwishyura ukatubaza ubufasha bwose ukeneye. Ciao ciao.